3, 2, 1. Zasigurno ste bili na Blidinju i pratite rad udruge Visit Blidinje kroz promotivne kampanje, a ne samo kada provjeravate pada li snijeg. Pa danas smo ugostili direktoricu udruge Visit Blidinje, članicu upravnog odbora turističkog klastera Hercegovine. Ali ono što je najbitnije, našu bivšu učenicu Mariju Vukoju. Dobar dan i dobrodošli. Dobar vam dan, hvala na pozivu. Pripremajući se za ovaj podcast, razgovarali smo malo s vašom starom razrednicom, profesoricom Anitom Marijanović, koja vas je opisala i da ste ostali kao iznimna i odlična učenica koja je uvijek bila vrijedna i kako smo sve više se ispitivali i pričali, svi su vas zapravo samo hvalili i samo smo dobili hvalu. Tako da želim početi upravo odate. Jeste li uložili mnogo truda u vaše školovanje ovdje u gimnaziji i što vam je ostalo nekako najbolje u sjećanju? Pa evo, prije svega moram jednom još reći da sam jako sretna što sam danas ovdje i da mi to budi neke posebne emocije. Zadnji put sam ovdje bila prije 14 godina, maturirala sam 2010. Za gimnaziju me vežu zaista jako lijepe uspomene. Što se tiče mog doprinosa u samoj nastavi, ja sam uvijek učila jako dobro, jako sam voljela školu. Znam da to nije možda popularno danas reći, nije bilo ni tada, moram to priznati, ali sam zaista bila jako posvećena svom školovanju i zahvalna sam na svemu što sam naučila tu, a posebno se moram zahvaliti svim profesorima koji su bili u to vrijeme kada sam ja bila 4. srednje. To je bila godina kada sam doživjela jednu jako veliku tragediju i prekretnicu u svom životu i moram im zaista od srca reći hvala jer su mi jako puno pomogli da nakon svega toga uopće završim svoje srednjoškolsko obrazovanje jer se moj život tada bio zaista poprilično poremetio i jednostavno nije bilo vremena, došli su neki životni problemi, nije bilo vremena da budem posvećena tome kao što sam bila svih godina do tada, ali mi je to sigurno pomoglo da me i oni ispoštuju i da zaista daju sve od sebe, da mi olakšaju taj dio mog života koji je bio jako težak i na tome sam im vječno zahvalna. Možete li nam reći nešto više o tome kako je tekao vaš put do poznatog imena ovdje na BiH poslovnoj sceni? Pa mislim da svi mi koji radimo, nije nam primarno cilj da budemo poznati, da budemo, prepoznatljivi kao osobe. Taj put teče tako da se puno odričete, da puno radite, da se puno žrtvujete i kada bi me pitali, rekla bi vam da to možda i nije put za svakoga, zato što zahtijeva zaista jako puno odricanja, jako puno učenja, jako puno rada. Naravno i nismo svi za to i svatko kreira svoj život onako kako želi. Ja sam imala sreću da ono što sam ja ulagala i u svoje znanje i u sebe i u svoju firmu, u sve ono čime se bavim, jer je toga nekoliko je poslova, da je to polučilo rezultate i kada su ti rezultati postali vidljivi, nekako se sve dalje spontano događalo. Moja priča je uvijek bila dosta zanimljiva široj javnosti, ne znam zbog čega, bila je dosta možda specifična i dan danas je, ali ako nećete raditi na tom putu, opet vam neće ništa donijeti to što vam je u pojedinom dijelu života bilo teško. Morate opravdati svoj status u društvu, svoje mjesto u društvu i ono čime se bavite. Dakle, rezultati su ono, mislim, što stvara tu neku poziciju možda na kojoj se ja danas nalazim. Kako je to voditi objekt poput Hajdučkih vrleti? Što zapravo to za vas znači? Jako sam sentimentalno vezana za posao koji radim. Ne znam je li to dobro ili loše, ali ja ne znam drugačije i tako su mi se kockice u životu posložile. Vrlo je to odgovorna pozicija i mislim da čak kada dođete do neke razine to postaje još teže, nikad ne postaje lakše, to je nešto što vam nitko ne kaže. I uvijek nekako ta odgovornost sa podizanjem same kvalitete usluge, standarda i svega ostaloga čime se bavite, ona uvijek raste i dosta je izazovno naravno držati tu poziciju, pogotovo nakon 25 godina tradicije koju mi imamo,
ali sam jako zahvalna na prilici koju mi je život pružio, jako sam zahvalna na svemu što sam naučila kroz taj put, svim ljudima koje sam upoznala, svima onima koji su mi na bilo koji način pomogli i sretna sam da je to jedno mjesto susreta, da je to jedno mjesto dobre atmosfere, mjesto koje ljudi prepoznaju kao jednu lokaciju za svoj bijeg od svakodnevnice, da tako kažem. Evo, osobno moja prva asocijacija kada razmišljam o životu u planini je mir i neka tišina, pa bi li vi rekli je li to tako, s obzirom evo, na primjer na vremenske uvjete i kako bi vi to opisali? Za one koji dolaze, mislim da, za mene je vrlo teško. Ja još uvijek nisam u potpunosti našla taj mir kojem svi težimo, mada sam i sama tome kriva jer imam takvu dinamiku života i rada, ali sigurna sam da svi oni koji biraju Park prirode Blidinje i evo, nadam se u tome svemu i Hajdučke vrleti, da će osjetiti u stvari na jedan divan način koliko je ta destinacija posebna i koliko vam u stvari može pružiti jedan, da kažem, balans u tom nekakvom bijegu od stvarnosti. Kako izgleda vaš radni dan i kako se nosite s tolikom odgovornošću? Obično 100 obaveza, mada to nije realno. U zadnje vrijeme kažu da prije nekad su govorili radim po 20 sati dnevno i to je bilo super. Danas ako kažete da radite 20 sati dnevno, onda vam kažu da ne znate rasporediti svoje vrijeme. Ja pripadam još uvijek onima koji rade jako puno, zato što to volim, zato što me to ispunjava. Imam jako puno tema na dnevnom redu, vrleti, Visit Blidinje, turistički klaster, neki još dodatni projekti kojima se bavim, doktorski studij, tako da otprilike cijepam nekako u blokove te sate u jednom danu kako bi se maksimalno fokusirala na jedan dio. Kad odradim jedan, onda radim drugi i taj radni dan zna jako često završavati dosta kasno, mada ne mora ni to značiti, jer uvijek pokušavam naći vrijeme za sebe i za neke privatne stvari koje volim i koje me na neki način odmaraju da bi mogla nastaviti raditi toliko puno posla. Što nama sve Park prirode Blidinje nudi? Pa evo, dobro ste malo prije to konstatirale, mislim da je to mir, prirodne ljepote, to je nekakve kulturne znamenitosti, to je u smislu onoga što nam je samo priroda podarila, čime smo zaista počašćeni i blagoslovljeni. A s druge strane imamo jako puno sadržaja i aktivnosti koje smo razvili kroz Visit Blidinje, naravno u dogovoru sa svim našim partnerima sa područja destinacije. Nudimo apsolutno sve zelene aktivnosti, na to smo jako ponosni zato što nam je održivi razvoj turizma apsolutno u fokusu, kao što su vožnja kanuima Blidinskim jezerom, planinarenje, lakše pješačke ture, radionice ljekovitog bilja, obilasci seoskog gospodarstva, kupovina lokalnih proizvoda i na neki način u stvari promocija te autentičnosti koje park kao takav nudi. Što biste nama savjetovali kako rasporediti školske obveze sa željom za slobodnim vremenom? To je vrlo nezahvalno pitanje za mene jer ja sam uvijek sam, čini mi se, imala tu neku dinamiku tih obaveza puno veću od možda ostalih, ne umanjujući apsolutno njihov rad i njihovu posvećenost. Mislim da je ključno da prioritet budu školske obaveze, pogotovo u vašim godinama. Meni su bile i moram reći da su mi donijele samo dobro, zato što vas na jedan način nauče i odgovornosti i svim tim nekim vrijednostima koje su vam kasnije potrebne, pored same materije koju učite. A slobodno vrijeme mislim da se treba naslanjati na ono što vas istinski ispunjava, što vam daje daljnju nekakvu motivaciju za rast i razvoj, jer ipak u tim godinama bismo barem otprilike trebali znati kojim putem želimo ići. Mada nije loše nikada ne znate, mislim da na kraju svatko nađe svoj put i svačija priča je individualna, ali evo, mislim da i naše navike u tom dobu života na neki način utječu na nas kasnije.
Naše gledatelje zasigurno zanima, po vašem mišljenju, koji su to poslovi budućnosti i na što i kako bi se trebali mi usmjeriti i imali nešto na što bi trebali posebno paziti? Opet teško pitanje, jako teško pitanje. Ja se u životu jako puno, jako često vodim svojom intuicijom i kockice su mi se posložile tako da zaista radim ono što volim i kako sam rekla malo prije, emotivno sam vezana za sve to. Zvučat će zaista ono kao neka već istrošena fora, ali definitivno morate naći nešto što vas ispunjava, zato što u svakoj drugoj varijanti jednostavno ćete biti rob cijeloga života nečemu što nije dovoljno veliko za vas. Što god to bilo, to ne mora biti neki ekstremni uspjeh, ali mora biti nešto čime ćete vi biti zadovoljni. Netko voli da radi od 8 do 4, da ima sasvim dovoljno vremena za svoje hobije, za prijatelje, za obitelj. Netko želi da radi po 20 sati dnevno, da stvori nekakve rezultate koji su možda puno značajniji od nečijih drugih i to je stvar osobnog izbora. Mislim da trebamo raditi ono što volimo uvijek i u svakoj varijanti, a ako smo dovoljno dobri u onome što radimo, naći ćemo svoju poziciju, bilo samostalno ili bilo u dijelu neke firme. Vidim da se danas pojavilo jako puno tih nekih novih zanimanja koja nisu postojala u moje vrijeme. I dalje smatram da su znanje, struka i standardi preduvjet svakog ozbiljnog posla i da dugoročni uspjeh može polučiti nešto što je zasnovano na tim temeljima. Sve ono što se nekako ekspresno dogodi, jako brzo izgara i nisam sigurna da na dugoročne neke staze može opstati, tako da bilo to da ljudi žele ići na fakultet ili ne žele ići na fakultet ili žele raditi nešto svoje, stvar je osobnog izbora, samo idite do kraja i budite najbolji u tome što radite. Posljednje pitanje za vas, koja je poruka za učenike naše škole? Rekla bih, evo ovako, najjednostavnije, ostanite svoji uvijek i u svemu i ne dajte nikome da vam ukrade vaše snove. Marija, hvala vam puno. Hvala svima što ste gledali danas novu podcast epizodu sa Elom i sa mnom i nadam se da ćete se vratiti i gledati i sljedeću. Puno pozdrava, vidimo se uskoro.